apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ayah Jamila ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi sore ketemu ondel-ondel lagi hujan-hujanan. Katanya mandi sore, teman-teman. Ya Allah, kasihan bener ya mandi sore tapi hujan-hujanan. Gare-gare air di rumahnya mati, teman-teman. Penasaran pan? Cus lihat aja nih videonya. Teman-teman, lagi jalan-jalan sore nih. Tadi habis hujan deras banget di mari. Tapi bete bener di rumah. Pengen jalan aja dah. Sampai tahu ketemu ondel-ondel ya. Walaupun masih gerimis gini, teman-teman. Loh, dia ada ondel-ondel pas bener, teman-teman. Si Empo pakai baju pink. Lah, rambutnya kemana? Po! Woi, tunggu di sana ya. Nah, teman-teman, kita tunggu di mari nih ya ondel-ondelnya. Mana tadi ya? Daripada bikin macet pan ya. Nunggu aja nih di pinggir jalan. Tapi kayaknya ondel-ondel kelebes dah bajunya. Jangan-jangan tadi pas hujan deras dia hujan-hujanan lagi ya. Ngapain dia mau beli kopi apa mau beli apa Diem-diem baik di sana. Po, woi, udah ngeliat belum ya si Empo ya? Kayaknya udah ngeliat. Po, mari po. Po, Jamila tungguin di mari. Po siapa ya? Po siapa ya? Kayaknya kenal dah. Po, sini po, nyebrang po. Nah iya, sini mari po. Po, kayak kenal dah po siapa ya? Jamila, ya ampun. Jamila, apa kabar? Alhamdulillah baik po. Kenapa po kedinginan? Dingin banget po. Hujan deras tadi po. Iya, terus hujan-hujanan. Iya po. Oh ya Allah. Udah 3 hari belum mandi po. Lu di tempat airnya mati po. Ya Allah. Jadi tadi mandi sore sekalian nih. Iya po. Daripada air bau po, ini udah bawa buat rengus po. Ya Allah. Aduh, malah air lupa lagi po. Kagak bawa sabun. Kagak bawa sabun terus bagaimana? Ya bau po. Ya ampun dah. Ini kagak kena bawa becekan sampo lagi ya? Iya, kagak bawa sampo juga po. Ya Allah. Rambut aja sampai jegrik po. Lah tunggu sampo dulu. Kali aja ntar hujan lagi ya. Ampun, malah hujannya berhenti lagi po. Bagaimana nih Ya po? udah beli sabun dulu. Aduh, ya udah deh po. Iya dah. Ayo balik dulu deh po, ya kedinginan banget po. Iya ya udah, aduh kasihan bener. Ya udah, hati-hati po. Iya, hati-hati. Ayo badan seger tapi meriang po. Bagaimana? Iya, masa hujan-hujanan gitu. Ampun dah, kasihan bener.